Okay, twagaruka ngo twamanyise kugira ngo tuzagaruka bwanyaka mu kace kandi tugarucena n'umugambi wa police mu region de Vincent Mujuru mu studio hano twineho mukuru Samson Kasasa kandi wetkuza ko batwine ku gati okusesha yunenda chika ananitano. Of course ndenaganira ibintu kwatenda ibyo kwerinda umushwekeje mbere yeta na n'ibindi binji mukuru twakwakira banzora mushaka tureba TV West akasheshaka yore mnonga kandi ari mushaka kusima abarebi ba TV West kandi no kusima management ya TV West kumaneta umwanya kwijaha kusomesa abantu no kuganira nabo ashonga ibyo kwirinda ya ibyo kwenda nichukuru munonga aharitwe nk'abantu kandi byo mundu yo kwenda ukima w'ibyo kwirinda binaka kwatiniwe kandi nangwa tumurimo go kujota kwa police gende gukoroko no work together in this. So now briefly embera umuceka kitu cha Riz region security wise police yeta noreba embere yeta ibyo kwirinda bokuba no kubatu aruho kikubaho kashanga nk'abantu bakuratana bunyondo police ebintu nkebyo hati mwana bambine byona domestic violence, those who commit suicide. So finally, how is the situation in our region? Yore mnonga situation mu region yetu eri no mandikam ningeri ombotekwa ohireho isolated cases zikubaho konka region erije twine buzubu amani tukaregister ingire incidents ezikukanga ihanga ninge cyanga so tuturukubi of course so kuyaho kugenda mesho mu ihanga benje biriho ebya okutaho okore ko gutekereza na okay march to parliament abereho countrywide mobilization okuyanga abantu baye kunga baza amahanda bayerekwa utagira kushemerana n'uburwenguzi but of course nkabibyo kwerinda ntareba ngo atikire kureba ngo last resort niyo mwatandikira kandi hariho measures zindi ninge mpande ndijo itkwasa kurabamo okureba bagonjore enshonga kwata umuntu waburijo konkana ne tutwena nkihanga tutagire mu kushisha ibintu so iki umuyembezi wihanga yakimekinge clear address ye kandi na leadership ya police ya Uganda ikimekinge clear statement bakora biramu spokesperson wa police barokubanza twenda kumenya abantu ngo march to parliament abaraje gitemu baza kubana bakikora umupenzi w'amateka. Yeah, so that is the stand, you know, of security. But if somebody ever said aba bantu karabamera kwesha ngaho nibenda koreka ngo have kirungi security yo abunjita kubarinda and hakargamo karako kujyana bako bagiye kushenye ibintu kusisha business like because as it is a constitutional right provided babonchi batakugenda provided with security bakikwate pande byabo bakahikayo bakagenda, which is a right. I mean, as in what is always the worry in that yibare mnonga abantu bakutureba nyenda kubamanyisa ngo tona twino bugabe kandi ine otekerezana konka kuno bajya ngo tona twesa measures ninga buri kimwe kitaraze gukora tukozese embyo kozesa akajiko kozese nibageta action nibageta impango kandi kurebera ngo sometimes na nababa abazahambika ninga ba terrorist nibasa kuba bene reason nabo nkintu bakoreba niba opposing leadership konka you do not resort to violence okureba ngo warabyaho ecyo
turikwenda abantu bahurikirize because yes mwine obugabe bwo kudemonstrating but government yarigayo yabateraho imihanda yo kureba mu magonjora ensonga icyo kubanza ensonga ibariyo nibarayizinga n'ensonga erikwata abushumankozi ninga corruption kandi ensonga ezi zimwe already some cases are in court abantu takurinda court pronouncing amashango egi then tukareba measures ziragarikyo. Okay, of course that is the stand of security agencies including police kandi Jumkara president nagamba shongejo ekwatena na march to parliament ninga shaben bagezaho kwesharinga kugira ngo bagende bakayishengero boreke kiro abo kuba eki nibakireta nko muringo gwo kugira ngo corruption itferize bingi tukikiriza twena ngo hariho ibintu bintu bigenda mu misho bitakwiza kutuyamba kihanga whether we keep quiet whether we... so now abamumba bino bajya tubasa kugiki twakora stand ya security ni yejo now katugaruka cweka kitu cha region mwenkabe byo kwerinda abokwa mwine record zona what is always alarming as number 1 nicho cyafuganisa mbyo kwerinda mu cweka cha region. There are so many things like this domestic violence, the safety of matungo arutwa heruka tugambo wiro wakanjiro kwibente. I don't know hati kicho mukachitera mutamtwe kuchikontaininga harimo abokutera buki boda ino konsenyondo hariho mwene bintu bingi munonga niki ekikuchira kuteganisa region age as in number 1 yo bari mnonga cyo kubanza kuko kumanya ngo region yitu nakato corridor so wiro winji mishango iri kwatagana amataka ebyamaka ni kuchira kuteganisa mnonga because hariho tekerezana omumbagano of course there is going to be violence so nibyo bikuretaho obuzibu abo kugira ngo abantu nibarondo kubaho. And of course ikindi kizibu is not tashoboje bintu byitu documentation z'ibintu taking due diligence wo gure property oshanga ngo omuntu naza gure kintu I think mu birebero mahuje abakampara bari mu wetland konkano nabo bagorekeye mu wetland tubakwikiriza. But of course no murimo gwawe nko muntu kutekinga due diligence ahantu hori ohota iwe waza kutsiga ibintu wabitsigota ejo niyo shoma kuri munonga abantu yes nubakuru konka bamwe bari mu kushoboje ibintu byabo nyincha babataro leta ubuzibu kandi ubuzibu buri yaho ihireho violence y'umaka nereta muna violence ndije kubasa kuridinga to other cases nka malicious damage munyanko yitwa kwito kushisha bintu harimo butemu abo tekereza nogo ikikurete cyo nenki nenda buri umwe nenda kubaho because yitwe nk'abantu becyange iki utari murisa nabari muhingi utari muhingi nawe nabana enda kukozesa property yo kutandika business ninga nka asset kutunga loan mu banka kubasa kutandika wiki yatandika kwebisa so ensonga zamataka they are civil in nature and of course nka police through department yet ya the community liaison officer ninga benja bakomanya nka CLO hamwe na office ya family and protection unit konkote hireho oruku tweno rukutwara omuchange kin RPC so ensonga kukiraho of course na guidinga okutwakubasa kuzihandoringa kureba ngo twahumuriza abantu enshango ijemwe n'ubuyakuba butekereza no buri civil in nature tuburi criminal konkantu humuriza abantu tukoragana na departments zindi za government
nka district kureba ngo twagaraza ebyanga byito mu buteka. Okay, so nabo echo okulinda obutsinje okulinda obutebekana n'umurimo gwitu twena ahituri kandi nangwana no kugezaho kwatanisa nabyo kwerinda nikituyamba. So no basabye tinyo kandi yarabaju konkana bucyo kureba cyo nikubasa kurugamu uburemezi no basa kumanisa police tutyo tukorere hamwe urugendo misho turiyo tugenda tuganira hanshonga zikwate n'icweka cyiteki echa region ekitwara districts nyingi munonga tambara yonka no mbarani zisingiro nizantungamo bushenyi nankahi ebicwekebi kandi embera erukira kubermu emirunde mingi munonga emirunde mingi tushangire ngo region age ati ngaha CPS kantandikira torwa traffic kunga nkumugambirizi abemotoka ezikuba zipangire no mwezi kemera mu ruguto ibintu bakazipanga mu ruguto za butano mono okashanga ezizitungire butandu utomeri negi when kugwana orabaho roichiruza ngo butanu zabaho. Like what is the problem na nichi abantu emotoka nezigwa munonga butandu zikiyongera abantu bakora cyangwa kandi lecture cyiteki kiri association no kiri associated to certain things wazombi amagara bakujya mu HIV rate yahigu wazombi kwate na social life no shuta abantu bintu sente bacakara munonga tindu kumanya whether those when binemaka kwate na butandu naki norabo nko muntu na wareba pichipichi na wareba amamotoka norebera cyuma ngo hari nko sambi y'urugo yebara munonga icyo kubanza of course icyo ni kumanya ngo ati ecyanga cyito iki ni transit route ne connectinga ebicweka bingi so umuntu uri kuriga Kampala narabomu ari kuza Kabale ari kuza Bushenyi Kasese on areas za Rwenzori. So sometimes ebizibu biretsireho butandwezi nicyo bakwita recklessness inga kubitse kimama ubundi abantu butatekateka ngendo zabo mu bwire ushanga ngo hariho burehe umuntu kubyamera kuvuga distance ndingwa ubundi akabyamera steering. But of course na areas z'abantu okunywa bakavuga nazo zirumu but largely reckless driving and in areas zimwe some areas state of the roads but still nembera yenguto no byakwetara nungi munonga because our potholes is could developing of course maintenance and department ya government ya works ni kura maintenance handy konka still recklessness abo kujyamo abantu babise kimama amuhanda arimo kumanya ngo hariho umukozesa w'uruguto ndijo hati washango wa motoka yenche na sakuvugira kuri wapiki kandi no motoka impango avugiro wenche kubi abo kujyamo namanya ngo ye ni impango then hini nabo batakumanya abakozesa kuri umuhanda ushanga ngo nahita bwatene kuba nahita navugira speed yatene kuba navugira mu in certain areas because umutoka bere ryo city center hariho speed limit yaho ushanga umuntu navuga muri kinani hati chances ziri yahigura umunonga ngo noza kutomera abantu abandi abakozesa umuhanda abo kuba bono bamanya speed y'ibintu kuba bakosa within the city center tene kurenga 30 wakati woliyo novuga umuntu nkaga kinani ngo itwe twenka twinobuzo emihanda bagikozere konka amahanda ikozerege kandi niyo kukizaho obenge kuya eri emihanda yo mucyare mbi kandi so abantu twine kwegarakamo kandi ne kukitwara na kikuru munonga kureba ngo umuntu wanoza kuza muhanda warebe ngo
watunga enough training yo kumanya kuba kukozesa omuhanda kuba abantu bamwe ekyo kureba abantu owa IOV nibaba testinga okumanya signages za muhanda nabo kugira ngo nibasa kushanga omuhanda aho gukoma niba kugira ngo heta iwabo kugira ngo noreba gukira straight okugira uko kureba orange ohendero gwire nko murahaza so it's very important kugira ngo abantu baza kuza muhanda orebe ngo procedures zo kuvuga motoka zona wazirabamo wa driving permit wamanya kuba kwese umuhanda kisha cyakuyambaho niwe kwera abyo byo kwerinda ninga ba traffic bakora muhanda okuyambaho abandi so nichukuru munge echo kandi n'intu cyukwetagwa kugira ngo buri omwe namanye okutwa kubasa gukoragana gikungi wori yaruguto no kora byo ndije akakora kubi tubasa kushanga mwena muri mukizo so each of us buri omwe muri twene icyashimekwa nakora ngo bujunanizi bobwe kureba ngo habaho harmony ninga shotebekana abwa twene turi ntumuro kacimnonga konka tukiri mu program sisimuka turano ya TV West twiza gumiza muri kiganiro cyitu katugaruke twagaruka kandi tugumentu genomish of course n'ekigali kiteki ya TV West Vincent Mujuru mu studio nyine spokesperson aba police region umukuru Samson Kasasra tureba okutwakubasa okurinda iceka kiteki no kongera kutebekana sembera ibiteganisa byo niki and what can be done as the solution kongera kutebekanisa iby'imiturire n'ibyo kwirira n'ibindi kandi together it's not only you to say police nekora ki mukwatanisiza hamwe haro challenges umukuru land issues talk about something concerning land amataka no gwa mukazi wazire ari umukikuru abana nibenda kumbinga mu kibanza no gwa mugurusi ari inabana ari no mukikuru we abana nibenda kubafura buri umwe narwana na mugenzi we by the way even between the marriages between husband and wife nabafitaka takariro ndibitaka tende kumanyo baho mu office zanyu mwakirebere ngo arekizubu abo kuba abantu amataka kwera ekite cyubasa kugira kongera kwitanisa abantu land wrangles. How's the situation in Riz region? Yebare mnoga koko nakugambire twine departments specifically izikutiyamba ho kunywanisa omuntu wa burijo na police konka na police station zetu twineho desks zikwata nshonga z'amataka kuyamba abantu kugonjora inshonga zabo konka largely responsibility eri ariwe mukama witaka ninga mukama w'ekibanja okweyamba okubura kutunga ebizibu ebi nokureba ngo property yawe yaba documented ekikubaisa nokugira titles ninga ebyapa kureba ngo nobasa kushobora mukama ekintu bitari byo kugira unyoni nyusuga kasasira endagano kagikora na kasasira yija yabura nyoncha kare umuntu naza kwijana kunyaka andi kindi ekintu kizirya abebembezi betu bibiyanga nabo kureba ngo ba taking a responsibility abo kuba ombyange bimwe ntushaka ngo banyagire omuntu arukoraba kandi ki ombebembezi ekitashikire and twenkabe byo kwirinda nka police tukataho mechanisms ntumanya ne tori muntu asa kuba faulty
kukora emirimo yaitu nka individuals nk'omuntu konka ti nka institution. So imihandire yo kudisciplininga ba officers baitu abakubasa kwemigira ki omu bunyagi ninga omukuhera abanyagi konka abebembezi yes nabo bariho emishango nebasa kubakwata konka okukwata tiyo solution because tubasa kukwata abo kwemigira bunyagi konka kandi enshonga ege eyange gumaho abo kuborege neba yatandikire ninko kuba kukwata amashitoka gata amuntu kamuhimbaho umuriro ninga ikintu cyo kandi ukajota tukanze kuraza noza kuba wakoze ingire damage ubundi yotakubasa kuhiringa. So kwirinda ibibazo byona iwe nko muntu oriyo nogura ekintu cyawe kebe motoka kebe nju kari bitaka riba ngo watekinga due diligence okumayano hamukama w'ikintu kirabire muhanda kikushika ariwe abo ko abantu bamwe baguze bitari byabo none basa kurega hankuguzita kari ya TV West ni Vision Group kandi bakora munonga yuzuko staff wa Vision Group ko nkoreke ngo ninza hari ya parking naza kuguza ni 1%. So abantu nete twine kutamu okureba ngo ebintu bitwaranka bikuru reka abantu kuguma abantu bakweto kucengera uriya no mugezi wanje ati yabo mugezi wanje nyenca kandi naza kunyaga. So okwirinda ibibazo byona reka turebe ngo nete twataho byo kumanya abo kuba offices ziriho districts hariho offices za lands hariho haba kubasa kuhabura no wakubura biro mbebembezi aba chairman LC1 LC2 LC3 no kushikira kimwe ba chairman aba LC5 na members of parliament konkane to police turiho ntubasa kubahera no twavuga tutari technical but at least ntubasa kuconsultinga kandi tubahabure okuma kubasa kwata mu nshonga zanyu. Okay, yebale munonga eki agamanya wachetegereza. Some of us do verbal agreements. No wanje ogwe no wanje omwesigana muti omuhasente yakutwakurambuza jata humugorra nincha kaza kushanga umugorra kwi hati mutandikiraho kana wanguruze akaruwa tiyakweza ndebyo kanyira munonga twebene beraho kimwe so yana encouraging kugira ngo habeho DJs uyetegereze cyo munoza gukora kandi kigarike kize mu documents take clear documents muhandike je mwita abantu journalism ebintu bikorwa umubiragiro but if you just do it privately byapo inkanutiza kandi kujya police abo kuba nayo neta kintu cyo ratandikira nacyo ari nshonga z'umuru normally fire brigade department do you have one? Yes. Now everybody will tell you they come late. No longer to the distance between us and you, between this bureau and the CPS. Umuntu nabaza kugira ati tunagire kizubu. Do you know that kind basa kutwaresha? Nikirigire. Niyo kuganka kuzanganya mitangaza bwikoneza. Notera mu rwatwata just come later. Tuhebuza what is always the problem. Yebale munonga. Abantu abakutora mu mbarira nabasa kunjurira ngo state y'imotoka zetu ebizeromo tiyeri yaho enonje munonga and of course nka institution bari on process yo kureba ngo purchasing imotoka is sound kureba ngo response yabasa kuba fast but still na neze ziriho it is when reporting shazinga report at the time when there is need
you see abantu bamwe nibabanza benda kugezaho kugwerariza hati gucheza kukwata kandi babacheza mani. That's when they call hati aho atera sumo because already that damage is already increasing. But we have been able to respond to incidents and put out fires and save property. Okwihaho baba tatumanyise ombwiri regardless no hakuba hariho ngwe motoka tiziri very sound. Of course we motoka yetari sound na speed yayo nayo nebasotaba yamani, but at least we have a tank itukukozesa kandi hariho n'aba partners olima contacting abakati ya musamotoka zabo tukabasa gukora imirimo yetu. So matter ya reporting is important. Watera shazinga hi okumanyisa then watera shaha katugire nabaterera hati omukwija kwabo bija shaha nka hati shayi ibintu ndakeka nina umuntu akwikashahi atana. So now echo cyabaho ngo kuna nakugambire ngo hariho emitenere tukurabamo kugonjora enshonga hati ekintu cyo kuba tukwenda tutunje feedback so that incident emwe ebe lesson kandi abarabe bari responsible action ebe taken on them so that nyinshi akaye kitagaruka mu gukora kubaho mukabantu bamwe ubundi rese ikintu cyabaho ubundi tuba kureta feedback kumanya because ni institution ni kwa rating okukora yes kumanya services nzibahikabata because we are public servants kandi emirimo tukora tugikora abo kugira ngo we are paid salaries nkabakozi ba government kwere kandi atubagungire mbwe n'ikintu kirije. Sorry aremerwa obwire wingi no twine kweta mu kintu tutawa mu matiko ebirungi biriyo misho ebirungi biriyo misho nambwe wanoinda kutano tatana abo kuba ruzarano rwasa kurebeka. Program ni sisi mukativi yose ngaburizo mukasheshe sangana program meji ba curtain raiser programs zindi zikora takurashayemo shaha ishatu kugoro kubanga kusirwa katano tuba turahamya turuganira shanga zitazi mena zimwe. Most people have already had complaints about Uganda police ngo bizubone bizo ngo kuyagamba umwe to wabakiriyo rahi mwana to barara higuru nenyo nyishi ubundi naho rutari umuhanda haro scenario hano y'ubwemba uzabensi mu town police nayo karundaho kurabira habura because sometimes the whole construct is nagging mza kombe goshanya atari umuhanda atuka hari je imera ruguto umurugo yo guri hagata kugira ibindi nkebyo nabyo babiro kunganira tsigara twineme byo police G. What are those priorities that no bazimba tokezini nkate zati ya gazunzu baziri muzirinsia konke mu deni bani ndabo tindu zireba zirhoniye no jira ngo kini DMC oyebuza mu energy bajetero mu rubi harwe ne yamba cheji nayo kane tago buyambi so hato yebuzo what are these people's priorities the priority ne ongeza ati ya gazo ninsia na wajire ni baguryo musiyasi. Now arho bari abanda ba abembwa canine dogs. Embwezo say something about those dogs. Embwa ndibakujya ngwembwa yo kuwa wiki kusi nembwa embwezo zibezazinga exactly how much do I need to pick a dog from police barire banyibe akuba uzawujiroti manyimtwaro makumyabiri atufayina n'umuto barire bibiri mtwara byo tajine nembati yakurema hata tugaruka kure nyuma justice delayed is denied tanatunga ngasheshe barire bacwire duka yanje hati mtwaranga imanya embwa ntiyazinga exactly yabare munonga
embwa neyabusha okwihaho hariho challenges zimwe bwo kushanga ngo ubundi transportation nibasa kuba etariho obwiro bwinjaho basa kushaba for transportation kuhikasini but tukatu ebizibu ebyo but procedures zikaba baset omuntu kwa yine kuba natunga services za sniffer dogs so process process yokutunga embwezi wenye kuraba office ya DPC OC station na OCCID aba bantu bene barinda no baza kurekura embwa kuza on field. So leadership ejo niye ku monitoringa embwa ejo kutambura niwe kugirizinga abo kuba abantu bamwe bakandi bakikozesa bako abusinga office ejo ncho kwebera no zangu ebei yo kutunga embwa sente zinga yeah so akanyira anyenzire because tumanye bei ejo twetebekaniza so because hati nka da city yo city yene na motoka yembo so if it is fully functional it will just move. Okay, reka tumuruka cyo mukuru Samson Kasasre tumuruka ki fize tugarike na gutandikira aho now we need to know because now from DPC OC station OCCID waba hurriyo OCCID OC station DPC hati aba bashijana baba he may not pick me, he may not be available ubundi osara kahi hati na anyway embwa ni kubeshonga by the at the time of need embwa ni kubembwa bushesha ngwembwa mwetoro embwa hate barema areba hatusigara no yibute mbweje n'umugashoni kwera bigwene gasoroha because egumire kutunga ekazo mukahumuro naturagarche program ni Simka TV West. Twagaruka kagare kahumuro kaki cyane karumbinji program ni Simka mu studio Vincent Mjuzu ngumire hanuya nyine omukuru Samson Kasasra umugambirizi wa police mu region hari ni districts kazinga numushanjo na divisions zishatu so nichweka cyangwa munonga so twantugamba the state of security in our region kandi ituriyo tuganira so tukuzavuga mukahumu twasigaza budakika bucu of course ureno tugambira hambwa nzo kweta kana dogs yeah embwejo nekira kutugumira tumantuye buze embweji ne yambo yeah so procedure yayo kugitunga and what should the person do hagire cyakeraho abantu bino bweta no manko mucyaro mugira mu mushuma babiri umushuma atembe bitoki byananga atembe byananga atembe bitoki hati mutanga kujya nkantwitage embwejo kwatro kutuganze batembwe babirembo I mean like hagire cyabaho what are those procedures kutungembwa miringo ikire. Thank you. Icyo kubanza uko kunyusira n'ingambira abantu n'ikintu kikuru munonga kugira inamba yo gutwara police cyangwa cyabo that ikintu cyabaho mu mutera ninga OC station na OC we cyangwa cyabo icyo kubanza no basa ku reporting a case through on call urukabirasi ukatase mu mushango ki a police ninga ukagenda physically because ikitwenda no kutamburira record tokubasa kwimuka ukatemba mu motoka nembo kafa kavuga nizo procedures zina kugira ngo izo babintu ba flouting ninge zo batakukoratera so procedures zikatebwaho kureba ngo
embwegi yanegenda icyo kubanza hine kuba hariho umushango ogubeireho ning a scene where police is responding oshanga twa responding a scene tukashanga ngo hariho need then ntweta services zachi za sniffer dog nijana ya scene because sniffer dog eji neyambaho nehwera omukuchondoza konka findings zayo tiziri conclusive kuyaho ne tiyambaho kutarizi zo kurumiriza ogo ninga kutoreka trade yaba abakubasa kuba bakora ikintu araba then ne tukataho amageza gandi tukuraba mu department zite zindi ke ya CID na crime intelligence kuri tracking abantu bakubasa bakora ikintu omuchanga. So ni yango kumwahurira icyo kukozesa police dog embwejo ni chikuru munonga kandi munagamba ngo neyambaho mu kubasa kureba ngo bahikahina na uburari mbwe ningira abo ko umuntu wo kwandi bateka ubundi abantu kuba kureba yagarukiye mbo yazowe atenki kwasuzaho nikiba chikuru munonga. So procedures bazimanya okubene namba iyo kanotera kandi ninjira bine motoka nabasakujira ne motoka ye atekemo amashuta no biya kube ya police ya patrol ne basa kutambuza dog but of course safety yembweji ene kintu kikuru muno because ezembwa ziri expensive to maintaining. That's why you see their movements to kufaga kitambuzo otyo authority batakumanya because nembwezi izikwetaga high end maintenance. Okay, turiyo tugenda tuza kuhendera now turugezeho kuhendera ikiganiro cy'iki oine any other shonga kure yo kugambira abantu kandi nanuko rugiye kuhendera uko girewe wayihanangiriza abantu abari batureba this time tuba bizu region bunga people across the world are watching nabacho abo kubasa ubyuti gambo ni bikuru kandi binabasijya kine yibare munonga icyo kubanza kushaba abakoreba TV West ikikuru munonga n'abantu kumuraza makagamba because the first unit yihanga ni family, so family yefire netwe ntuba tufire so kumuza makagito hamwe no kweta no ababembezi kureba ngo imyuga yabo bagikwatanga ikintu kikuru kandi twayongera gukoragana umurimo wetu tukora abo kuba tukubasa kwikabura hamwe nka polisi konkiwe umuntu waburijo hamwe y'umwembe no hikabantu bengi nabasa kuba mesho ga security abo kuba ni nka bebembezi ni nka umuntu waburijo wine role yo kuzana mukomya Uganda na nebyo kanyongere kubeshya ababene kitekateko icyo kuza amahanda okujaga zibtreka anticipation yeji march to parliament erione gendo misho ndenda kubamanyisa muza kubana bikurombohezi b'amateka kandi nka leadership ya Uganda Police Force emukorere yante kumanya ikigendera cyayo kandi na leadership ya Ruizi region na yene bamusango abantu bona abakutekateka basakureta kajagajo bakaremesa imishuburo y'abantu no kutambara kw'amatungo ninga n'ibintu ebyo mu transit tukuza kukikereza abantu mwe n'abariyo ko buri umwe nakora umwuga gwe nimwe bare abukuba n'ikintu kikuru munonga bitona hamwe tukuhendera iki no kugira ngo tubasa kuri ndihanga ryito no gutebeka no guceka bitu no makagito na burahamwe twaba buri umwe nakiri mu journalism bwo waye biza kucenga mayisa byo kwerinda
noba noyerinda niwe norinda n'icweka cyawe abo kubeka cyo wareba kinyi n'ubundi ukajya kumukwataho kibaza kwa nicyo cyagame kizo kiratwara amagaraga onagabo kutura nabo ahandi atwe tugarukira aha twakire Businsino program simke gumzemo okusesha ishatu katugeze mu tureba TV West.